Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Meghalaya Schools Welfare Development Association hagakat santri ubnai naiwing arajar arpway kala rai ban lek pensngo shikitendong skor jong sorkar jilla hagabayadei bat kajingdawa ban ampia kerdan lani ban penya per yiki school kibadan hapo kani kajilla Meghalaya. Presiden Jong Keseng uba hamar bamut marbanyang habaya keren bat kilat pathai kubor ule yato baka seng kan salum jingelang shwa yiki nongmi khamat na ki school ba pher Jong Kejilla haga arpautori kubunai naiwing arajar arpuway ban ya keren halor ki jinge baki nong hikai bat ki school kile yakendo jinge haga baya dei bat ka jing pamrenti bat ki jing ko trai kam jong ki school ba pher ki badan hapo kane Kejilla naga daw ka jing bon shaba palat ki school ki baka sorka hi kalapia haki kerdan bapher kani ka kinhon ka bapait ru ya ka jinge jong ki nong hikai school hapo kani ka jilna Meghalaya kala kadawru yi ki jinge jong ki nong hikai ki baya khun yi ka examen diploma in elementary education ki bahado menta ki don kuma sanspa angut tam AA ki bampat yo yi ka certificate ne ka sernot wat haba ki la pass yi kani ka examen ka bala penlong da ka National Institute of Open Schooling. Ikonisya nakaliang jungi ka SEN Meghalaya School Welfare Development Association. Kali ka SEN kali ka bangidang sosial halus na macar ka andai. But niladon ka jingia rei katukan hikam de bat ilayo ka registration dah kali ka atrik jongli u nai ba ar tong sna ba ja arko. Tika jingwan khang jungi hang ni banyak keren bat hiki ban phyang iri bor ba chopi kamba ki school kintep bat ngidon ruka kubor bangin pha saka government dan ba chopi akabede bat kajing angno choki school ki ba pher ki badan pok ka jela jungi ngasikwa ban pengkenmau ba kaseng jungi kadai kaseng kapakontuk ya ki school baro nadu pre-primary hadu secondary but higher secondary kaba ki kategori sebagai kiran lak na kapenta manginyo ban pisgau ban yakran bat kasorkar na kapenta ki isu beper ki ba ki school ki kendo kumcuru na kapenta joki jinge joki nong hikai kiba dalam school jogi dikimat kibangi laya peniak sakmat kawai kalong hadin bagila sngap ia ka cikerpat jong kini nong hikai jogi kibaton ya kini jinge akabede penpiang ya kini kriteria joka NCTE kamtam ka 45%. Tidak kalian juga semila address ke isu, pada ilai kendo ya education minister, pada kalian jom ke government kalau ailat ekade, kata kade kau ika bentar kapakongsan kapami yo ya kecingcok, hak kapaki nohikai gila yo penyelidik ya ka improvement nak emboss. Di kau pak kepadang sa kalau paling idawa ya kade ke improvement, kata kalau nama pun kinohikai kibalik ya kade ke dia lah. Naka NIS kim simbio ya ka certificate joki kapaki ongka NC lalika not certified kajing bam certified kalau nomor pakim padon ya ka 45% di hajan barok state kani ka issue padang sa ta but nakaliang jungi nila hari kajing kerpat joki ni kino ka gibubon ki pada lagi school joki ni lasim ya kani ka issue but address ke government bagi government kadai ban ya keren bagi NIS kumjuru bagi MHRD bahkan pelat no ya kini ki sedikit hari begiladap yo ya ke 45% pi ka NIS kamplai ya kini ki sedikit kalau nomor bakat kum ke city jong secretary juga MHRD hadu kapur pecah ikino hikai bagi dai ban
late ya kini dia lihat nak NIS but ada kimdan makna ya ke 45% kidai ban enroll baban pendap ha pedeng ha syua bakan dap kurs yang dia lihat tibun kena hikai atau kopol kelaya register dia nak NIS mereka dikacing pemilik page coba dengan program but pun kibala clear mereka hampat kila upload ya kanika certificate kejengki mereka kim simio kajuru hading kata nak kalian cungi ngilayu i gini gicing ya but nilai kerpat kumtu nak embos pada hawadin pakai embos minta kelada pelaj yang result ngiko apakah sarkar kan sibkia ya gini ka isu nama tangki bang yo lum hani kidan palat sihajar bahkan aspa ya ki isu gibadan pat ngi minta ki bang ngi sasobet sabi government ban kerpat yang sarkar akan sibkia ya gini ka man hi nama pa ladaki lohikai kimdan ya kani ladaki mio ya kani ka sakit jongka dia dan tekam asap ya kani ka jingai dia dan jongki bo kata kada gue kamat te kawai pat kabangi kwa ban ya keren kalong HKBD bakini ki elementary school pingi nio i ya ka na kawai kapor sa kawai kapor ya ka singbi baran jong kinong kai hasurok kaba ni tektek ni hapat ki kadaw te nakaliang jong ka sarkar nikwa ban pengkebal sarkar HKBD pat kaneka jingdon kam jong ki school nikwa ban syai ru HKBD kat kumka RTI na kapanta kaneka recognition te hadu menta ki babon ki school kim simyo ya kaneka certificate of recognition kadai ka benta ka padang kamahan na ka benta jong ki school hoai kat kum ka art ke kan syai ko ong ba itu ki school ki ba ladon shua ban lunch ya kaneka RTI te apo jela jumi a jakat we kim dan kam shu ki dan kam ban shu ayu tang ya kasal declaration Hendrai ya ki school ki balaseng da sarkar ani da ki local authority tendrai na kabanta chung ki school pat ki ba seng da ki we pat ni pa ban syai laki dan kam da em ban obtain ya ka recognition but da ki school ki bala establish iso ban ong ba ka certificate of recognition ka deka badan kam pikan mau ha kan ka stem araja ka andai ha po ka floor of the house minister jubab ba kidan pon tuli ki school pat ki ba ki khana kidan tang arngot saungot te pat kejala jungiru ka de kejala ka ba bon ki school bat ka PTR ka ya hadu ta ada gedu jora ki snam ki bamenswa ki araja lai ka rasio ka performance ka biang ndai ka panaya ki por ranang hian na ya tingi ko ban ajumut re ka sarkar ba kadai ban recognize no ya ni school ka bakan recognize no tenata HKBD bat kini ka jingdawa ju kini ki ad hoc school kini ki pa aslam ba ka chala ju ba tingi ni so bang ide ni kersan jupor ya kini ka jing anglot ka jungki ba kidai ban kiu no sakoi ka kertan pengain sai pi apa sikim hasikim kila rai ba ki kejing long ad hoc kan long tam prasna ba hadir kata ki kin regularize no yaki tenrei hapo kan ka jala jongi padang yu iba na lor kadang kan ka disparity ka ba churba yu iba kum pikum ki ad hoc LP adum ta ki ba pli kila jan saban shong thai ru mereka salary jongi kerasa tangkat araja ka disparity european ujar tam ki ad hoc LP pat ki SSC ru kala don piang ta nalo kata ki dan sekini ki food t-shirt kini ki food t-shirt ki malaka por ki address ka issue ke jongki kene ka grievances ke jongki kene ka disparity ke jongki kaba kini ki food t-shirt ngila panong kila dan na to bastang hi haki op bastang SSC kini ki
berada lupa ki khasan spa arway ngot pi kini ki khasan spa arway kini ki school ki ba la upgrade chwa jong snam ajar khandai ajar shpo hadin jong ajar khandai ajar shpo sinang kim tong syuk pun dia kadai tangkat tai te tadar ka ei ka bangi kwa ban ajmut ka sarkar ko mangila jekran kalong ba ka sarkar kadai ban penbet noi kini ki ko hai ka education department ka don ya ka thong na ka banta ban streamline na ka banta ban penbet bagi ni ki kategoris repair kilom dei ban bon na ko makalo manta du kasa kasantli ki kategoris te ke jing pia kardan ba repair tingi ko ban stress pai ke ni ka bat ni ko ban ong yang sarkar ba lese kamla ban de season de ajo ko pot de kala dei ban pet ke ade ban pet ke ya ki school ki bala established haswa kumjuru ikinong hikai ki bala syakri islam te nakalain jong ka association hi ka ajimut ka sarkar pakan pet ik school ki bala don siwa usnam ajar khandai ajar sipo but barwan ra no ka jing penbet but kadi ka jing yai penmi statement ka baong ba hatol ada regularize ya ki nong hikai ki mission lane ki dorbat snong lane ki NGOs kinu ki ba penia ya ki school kin syak na ya tena kalian jungi hakajing tuat cimut naki school ba fair ni hakini ki bla September lawan meeting kelang ha ngisa sa garo hel sindai ha pok khasi jenta ngila ayo banwan malagi caka itu stre bat na kalian jung ki le ki ongkum ne ngin centala kemen baka sarkar kan kentiu kertan ki school jung ki bo te hoi nyimla bani nujor ya ka jala jongi pat ki jala kaya pher bak lebak mo dari ya kerana recruitment ke cintu kam pengcam ru kaya pher implementation tendai baling yang apply ya ke ju ka sistem ka ba judan ha ka state jongi ba ki school ki ba penya ida ka sarkar bat ki school ki ba penya da kiwai dan ki ba ki ong kinon government school te bat ni kwa ba government kan penrekam no kat kum ka bala produk ka Meghalaya State Education Policy kata kalong ba kindon tang arjai school kamut ki government bat ki non government kadi kan yarap sibun ban penrenti hoai kadan kecing ong hakadu kom regularize ya kino hikai dani recognize ya kini ki school ki ba penya di kiwai ngingi dan man ongkum ne hakai jela jungi ini basupher ba babun ki school ki ba penya di kiwai dia ada mission dan kini para hak kini ki ba itrelang na ka penta pa kintiu ko pli puchi hakai jela ka jungi te hakapete par ka recognize nga so ban ong ba kong ka sarkar ka ban recognize wa ki school but haju ko por pre nam ta kino hikai pat kala banchu retrospect da ka ba approve biak ya ka appointment ka ba datung de ke samsi bale kumakalong piniki deficit school kia i kupta ya ki datung hi da ki managing committee la aslam ba ila i gini ki jingi ki ni ki ba fair ki ni ki dang menakadeng i po garhels ki association kila ya kendo ya ki yo chief minister na kapanta ban banyarap kamda haki ni ki secondary ki ba yo tangu science grad no de ki be pere ki khamyo chiga tingi ba kanong baka sarkar ka de ban phaitien bat kam de ban chui kum to kam de ban hun bagi ki school ki chuya kum to ni community ba ka de ka sarkar ka de ka community jungi kalong ba ka de ka sarkar ka de ban le AA ka de ban stang hoi kamla ban le ha ka ju ko pore boro ande ka de ban stang bat ka de ban pentikena bala kumdu ba kini ki school ki day ban kiu namar kumba kalong ngingyo i ba kaching ul ki bon ki school halor ki jing duna ba per nan ki infrastructure ba wil ki bay ti kini ki mat ki pa kongsan ka bang kwa ban ong ba halor kini ki grievances but ki ba don
ngi sasyong piang ya ka meeting haka arkotrek apa khasi national berhol tingi khot ya ki nu kinong punya school ki head jong ki school ki basmukhya bagi wan syakmat kana mangin ber jingbot khaddu bat ba ngin sapha ru syaka sorka na ka banta kini ki issue ba ya kade kamat ila jakran bat ka education department na ko ka post ko ka puar te nakaliang chung ka department ka terwas ka sarkar ba kan simlanya ka dima te ka jing e ka ba ki pau yang ni ka dei be ba ka pisah te halo ka dei ka phang ngibut ban ong pa nakaliang chung ngi la ya mer chimbut school ba ka bat ngibut pa ngin sa ya kendu kerpang ya chief minister panekran ba hato ka sarkar hadim plan ra ya kan ni lakmi ti bha ya kan ka sarkar ba kan ne ya ka iki ka ba nama pandai how nusnya baca kat pra kan ra ya ka mekhala state education policy but kat company ko policy hi kala produk hang tu pa penduna ya gini kategori super fair de ba dan betangki government berkinan government pasti ha ka be de ba kini kinan government pada kinan kini ki aided but kini ki partially aided kini kita atak arbenta but ki private tika jing ong ba kilong willing ne kilong willing ki school Andai ngang ngaso bodong ba sarkar kadi ban khot ke school na ka banta kani recognition panhab ki kakar hakatu ka categories namar ba kumba kalong ke government ke juong ba lada ka tulong government school ka dan kamban perkhot ki dan ki properties ki di ban wancha ke government let's say kin don ki school ki ba kwa e katamo lada ka sarkar ka suya hab kala ban ya kran ni ki school Mari gini ki school berfera-fera upgrade, tengah upgrade di government, tengah upgrade di website, tak terbawa. Telese kindan ki balong willing, banhan apa, ya ki properties ki aset baru asal government, ban pekalong government school. Ada government kalau pandai kan itu, apa hasil buat? Tengah nak kapan ki wepak, telese ki badan cing wet, ki peniak ki mission, ban ki terbasnong, telese ki bakwa ban peniak ini. Tengah kapan ki ni, telese ka kadi kajing support jong sarkar kum ke grant in is mo let's say ka kadi ban yak renti tambah ki ban buat pat ikendon tina ta bade ban ong ba nalang ka asen ru ngim kersan ya kini school ban ong ba ki bam form ne ki bam ngi kwa ba kum ni ba ka sarkar kadi ban pensiapi ya kini ki school ke bale ba kum ba kalong hadu menta kadang kajing tu siap Sungi bubon, ini kita kayak gini kita teristong, tendai kaju tapi, tendai lada dan katong, lada kini ki school kumba online pi kasikim, lagi layak atas jam ada ki ayu ki kriteria kin regularize ki, di kumba hang ni lada bu ya katong, kumba ki school kini ya dan ke compete, lada ki compete kan kio, di lada kata long basu ong be. Kaju untuk baterai bahar na sanyon kopi ngopi ke jinggeli jumpi uyo man ketulak corporate kau ni basu yuru uyo man ka baham he kata kabar kabang ngitang yele mata kadena ka penta kini ki pampat yo sakit kini ki tialat te kini ki tialat ki balen na kana as ka trai piat te puni issue ri aslan dai kadika previous kadang sa ada mentah nadu kenika offline mo isu fi ka government kalaya tai op ka NIS dai adu kini sistem ka bakela lai ka fast part chung acha ka lai ka san adu khat nyo di kini kino hikai hadu mentar robot ki pat yo ela sakit ha kidang non kini ki offline ki ba lek nadu kini ka fast part sidu ki sampat yo sakit pi kot kum ka jing lap jong ni kidang don palat ekasan spangut mo te kata kade ka bang misio jingtep ani te ban halor ketika isu nai ani tu ipi ba nak lang jong kasang ni la tho sa ke education department ya ke bang ni la pha ba kan examine biang ban examine biang ya kanika entah phaidien pan jing shai na kiniki na ka office ki SDSEO sakat no ki badang sa namar ki babuan bha hatu mentak ki pat yo
Bat kita ki anomalies mah. Kini ki anomalies lu ada menta kita sa. Kita ndai ki ba yele exam bun sen lu ndai hawe ki pass, ha kawe pat ki fail, kawe ka subject sibu ka. Kawe ka subject menta kila ada pass. Kili hadin yang kawe ka subject. Ka subject ada pass lu fail biang. Kasu kanika kam thulmur to ka NIS ka bangila jekra do sikata. But kapadang sa pending aduk menta na kalain jungi itu ka asyan ngin sa kendu ya ka format ngin sa stress fire ka kaman baka de ban simkhia ba pi menta ngin ya fire kata ka jing pei kita ka jing biang libit biang di noi kai ru tentang ngin sakut tetang hakan ni ru pi namar ki noi kai kim no qualify menta da ka jima bio accept kit on ka ta tingi school ngi sokhia namar mersiwa ngi la pa ila dipu yaki Bapak ini kendai tiba kita program kerja baik mereka lasu bu balik ini kecilnya itu mentak yang poin macam itu. Ka balik itu bagi government ngikuat mandai hadir juga meeting atau trek. Katau kalau bah ngikuat banyak lot ya ki views opinion jom kini diskon pi. Debat kane ka sarkar mentak kadang por stang system. Darah kadang AA ka bakwa banle kade banle no. Bat kanika budget kas kanika mangdeka ka banwan kande kala bakatu bakan putulang ya kadu kuno ka bang kanika sarkar kam de banhun tang hake ke bladot baka balaya sikata namar ni ngila ya kren khiaba baka sarkar na pipo pasya benar education policy kalaran ke commitment baka education kande ka priority tena kala jongi nengi kwa ban jurek sarkar Bat in sakrat namar ba ka education department ni kala dan lupa kacing kacing anggot bakal pendap kita joka dika cing ya kade ka pisah dengan sekundu ru chief minister pada kran hato hakade ka bang pisah ka paduan consider la am ya kata ka tidak kam joka education department